Nikola, kako ocenjuješ ovu utakmicu? Evo, 2 minuta pre kraja bilo je samo 2 poena razlike, tako da ste blizu. Da, cijelo drugo polovreme, a cijelo prvo polovreme smo nekako reagovali, nismo bili, nismo dolazili do pravih šuteva, možda nismo ni pogađali, čak smo, u stvari, dolazili smo do pravih šuteva, ali nismo pogađali, imali smo 19 poena prednosti u prvom polovremenu, ali eto, vratili smo se, nekako mi smo poslali ti koji su bili agresivni, ali eto, imali smo svojih šanse, nismo pogodili, nismo odbranili kad je trebalo, ali dobro, eto, opet je neka lekcija za nas i nadam se da to drugo polovreme će neka biti neki motiv, nego način kako treba da igramo. Da li je samo pitanje sreće, da li će lopta ući u koš onda ili... Ne, nikad nije pitanje sreće, ja barem mislim da nikad nije pitanje sreće.